Koja je najpoznatija pjesma između mladima? Mladi smo mi, šalim se. Pa ja ne znam, ne bi ja jednu pjesmu izabrao, dakle, meni su sve pjesme drage. To što Žera kaže, svako ima svoju pjesmu, tako da teško je reći, sad je jedna najbolja nekome. Svako ko dođe slušati ima svoju vjerojatno najdražu pjesmu. I koja je pjesma koju vi najviše volite? 40 godina sviramo, tako da je puno pjesama, a sve što smo snimili je s razlogom, ne bi je snimili da nam nije draga. Kak se pa spominjate Lampiončko? Super Čaga, to je 2 besedi, evo ga. Čaga na pune. Jaz moram odkrito povedati, da sicer sem šel na kar nekaj lampiončkov, ampak se jih ne spomnim kaj dosti. Ne. Mi smo postavili tu na Zelenici gor grill in smo obračali čevape in te smo šli žurat na otok. To so bili za mene lampiončki. Mokro in vlažno, vedno je stalo. Fajn je bilo, samo niso bili modri ani bolj. Kak je pa vibe danes? Jaz se dobro počutim. Pa se on tudi gleda, kako se smeje. Super se imamo. Dobro se imamo. Vsakice imamo super, ko smo tu. Pa vibe je nama uvijek dobar, da nije dobar vibe, ne bi trajalo 40 godina. Kad budemo osjetili neki umor ili nešto, da nije dobar vibe, onda vratno nećemo raditi u ovom obliku, nego ćemo biti u nekom restoranu, klubu, svirati tako. Baš ti vibe pitan. Imam vibe, slušao sam sva 3 benda koji su tu ispred i bio sam i među ljudima i osjetio sam vibe. I kako se osjećate danas kad pjevate uspred studentima? Studentsko doba je najljepši jedan preksan način života koji će ostati cijeli život u pamćenju i samo nek se vesele, normalno treba i učiti, ali nikad ne smije biti da nema mjesta za veselje.